Amemwo ex-president Jerry John Rawlings amemwo odi kan ebu wo man ni mu for 20 good years no ensem bebre na enkrofo ka wo ho ne boni a wo bedi ye ne papa se wotuhwemu abone no ne dodoso na se obi wo ho a wo se jeja amemwo nti na mehwere me japade jeja amemwo nti na made ton a meton mo kola me niam nyina me ntuma nyina ye besesa na soja fo besesa koye jeja amemwo nti me sa di me provision store eseye se ye na ne aka me ameda so te wa me ni bia like ohia to me abepem sa bre jeja amemwo nti no me hwire me niam bebre ne nsu ka niam papa efa jeje hu tama na odi oye mampeni no o jeje teso eja obi si wono na nam ne so na light di kan ba Ghana ebi mo si wono na nam ne so na telephone di kan ba Ghana ene ni echim no kr bia obi sususi wono na nam ne so na TV black and white start ba Ghana na chese wotimi hu se wa ba be ye bi ebi nso ka se ne curfew o de ba ye no ebi no si epoa ye san se na enkrofo ebo mo apo na no sususu na me papa may he so rest in peace Jerry John Rawlings echi ono ade ochi ni cool ye so obegina na obefre we akodina ene de amanfo empedifo bebre ka se ade a no onpepra ye no ene obefa akokun sesi asa se bia na wabo na hopo a opese woye ni bibi na we ena papa bia na ye say 10 times in 70s 80s ni munoni ye ka esikafo akukudama na woka pa ye friend no alaji eja ya na oka ekukudamfo no ho pa na for the past 40 years nie papa yi keka na say ye amanfo keka ni Mercedes Benz at that time no na just wo timi to sa Mercedes Benz ni bia na just wo kra the president no wo ya ben no ne bu ani wo sika se na just wo sika nkasa a papa yi etobi na ewrehuna ni suronti na o amejeja memwo ni nti no full set ana se na yaka twa ne se ye ba beje Benz na fini nsam nti no wono so hwe di no se me ma me bre nya kwa enu ti car ne kra wo troto ni plate so ne number plate so as eja alaji eja 1 na che se car no na kuma da so yie papa ne kuma edda car ne hu yie papa no odo car no na ehuna ene yi me befa ko ne yempene na wo ye hwan se me ma membo so wo bedwi car kese ese me ne ne keka munti no papa ne te sa pe eno bo modin a esi metallic garage metallic garage eno si ye ede ne car no esie wo mu se ne ye be ya obi aba wo hu bebi aka ne wa na se ontimi mpunko bie na wetimi afa car na ko na utimi ho se wo sheda boka eye garage no with metal ena ye keka je se wo mo ba ye be try ya so mo be bie nso mo ntimi enwie nti ene no waji ni di nti nkrofo e wo krom wo nyina obi apese o hweka no ti ene nkola ye keka nkola na that time no mo ye nkola eko wi o mo nko eko furu windows ehwe car no efa windows mu aden a ye se car no Mercedes Benz no etimi tu a ewo ntaba ewuti ewo eyibi a wumia wo mu a etimi nya ntaba etu kosoro ansa na esan so wo ye friend say etuo bi o say ye ka ne say etuo bi ewo mu a eno so wo press a wo hwe movie action movies a on say cars na ekwa na se ne enemy di nechi a ene na che se we mia bibi wo car ni mu na etuo epie fi mu bum na aje egu ba ko ni die mu e chire ho no enti na chese ni nyina no ye keka na ebi wo car no ti na nkofo ne nkola ne mpenifo nyina pese o mo hwe car no na ye ka papa no waji ni di papa e wo tachima
first your friend of Bron Ahafo region. Now, looking at those times, besi sabre, sa papa yi eda so te ase ye alaji eja eda so te ase a o wa hoden a je se ye feel say ka sabre mpo de nka wahwere watua nananom won se ado enso we de bi alaji da so te ase pa na wo hwe ebi mu eyi a omu reading ni wo hwe pictures no e na ye egu eyi ni so a wo hwe Mercedes Benz yi se ne aboda da atase abo ntutuo pa na nkana na ye hye garage yi mu a enye easy utimu say 40 years ampa na car ye di wo na wuyi emfi a car yi ye bo no ene emfi e di si ho ene 40 years ya na cheso wenyi kura chen me ameti he bebre car ye nyi papa oda so si garage afei ena nyame ya adoma na se to papa ne de ana se according to ne ebi mu kan se nyame ya adoma ye papa ex president Terry John Rawlings efi mu no afei na papa no enya akoma toyem a wabie garage no ono nso pese oyi car no hwe se osiesia obetimi atwia na me bisa se tama na Terry John Rawlings efi ekonwa so na kufuo ye papa kufuo betena so ye papa Atamels na ono nso mehi so rest in peace betena so be me wofa na ado dankwa oda so tisui me bisa se satama ofi ekonwa ne so no enti no still ehuni da so woni mu se otwi car na ye beje afi ni nsem na wenya body bi anyi car no looking at the time ye papa jeje efi ekonwa isu ya na chese ko betimi ayeden etwika yara so still when yi until say afi ye fofianto ata ye papa Terry John Rawlings eja ye ekono ansa na papa no ekoma ato ne yem a watimi ebie garage no a wo yi car no na according to people from Twitter saying that ebimu house for those who grew up in BA, this man was very rich and popular in the 1970s and 80s. He was the only millionaire who could acquire this Mercedes Benz in the early 80s when J.J. Rawlings was military leader. Rawlings wanted to seize the car, so the man made special metal garage to hide the car. Coming from Sadiq Adam was say the garage was forced open, perhaps for the first time in over 35 years. The garage was forced open, perhaps it's for the first time, garage. The car used to be the talk of town in Techiman, and the talk of town in Techiman. So this is rough way there. And Alajija was his name. The car was popularly called Alajija Benz. And Tinenian somebody de Obisu said the man is still alive. He stays at Techiman Zombo. Not just say Alajija Eda Sotiasia or one more demu pa fe and an akuma atoni yema when ye best on a pia bonting. In Tianian Jai, Techiman. The man Bensi, a Bessia Jimmy Dean Papa Power Techiman. Major Mo Essie has a BD any Akusia Pukua answer, aka Queen Fidi. Apa Emma Ring Fee, Coswana following. Twitter, I want you on Instagram, Facebook, and subscribe it to your YouTube channel with your comment on our comment section. And Brazil so also any odoso. And yes, I see you want to be able to you are Coswana following. Na ye and some near what near the bro. Macramo does send a message here.